Ты кто, говорю? Ты русский? Нет, я эстонец. Что эстонец здесь делает, а? Korjame palju korjame. Mina nüüd juba sabi raitan. Kuule, ma teen täna 10 kasti, siis on kokku 200, mis arvad, kas aitab? See sõitis ees, aga see pani tal järel. Andis tuld. Tšetšeen saab nädalaga terveks. Aga grusiin, ma ei tea. Kõik sõltub organismist. Ну что, враги? Его зовут Ахмед. Он Мика. Знаешь что, грузин? Хочешь жить, не выходи из дома. Kas sa ei karta, et nad üksteise maha löövad? Tšetšeen andis ausõna. Aga grusiin? Tema ka. Где мое оружие? Nii kui mandarinid müüdud, nii põrutan mina Eesti. Ну давай, убей меня, как обещал. За смерть. Ио, а почему ты не уехал в Эстонию? Mida te jamate? Sa tead väga hästi, miks ma siia jään. Tead, kuidas seda sõda nimetatakse? Tsitruse sõjaks. Mis mõttes? Selles mõttes, et kes saab minu mandarinid endale.